atongoria na makiaria mathuritwo thirikariini gukorwo makionera tunua twa ithigi riu kana riu undu no onekanite kana uuge no onekanite gutungana na mbura matu maya mokite riri muthenya mumothe atongoria kuma thirikariini na makiaria mohu wa Kenya kwanza makiaria igongonaini ria hamwe ria kanitha onekanire guthina mbere na kuria Akenya makorwo mehariirie kuona ati mahinda maria membere kana mahinda maria mokite magone ukorwo makinyita kana makinyitie Muthiori uuge wa gacagua wokite ndukonini tu thutha wa minister wa iganda na wonjoria guku bũrũri-inĩ gukorwo akirira Akenya ati mahinda maria mokite mbere ni maritu nduria wagonekanire gukomithio na njira nene riu undu uyu gicokera muthenya wa umuthi mwangi wa murugi ni atinda kirumanira na igongona ria muthenya wa umuthi na tuharirie riboti ino. Please dignify me by pleasing the president by working hard. Thengia wa munini wa president Rigathi Gachagua gukorwo agithingata atongoria aria mathurirwo ni muingi gwithemana na miario ya kuuraga ngoro Akenya iguru ria ngarama ya miturire uuge uyu uroneka kugwira matu mari na njika kwenda kweli tunaenda kuangushwa na mambo yetu inaenda kuwa mbaya. Ni hindi ya igongona ria hamwe ria kanitha mwena wa Shinyaru kauntiini ya Kakamega na kuria atongoria matiganite a thirikari magitongoria ni minister Nyafara Musalia Mudavadi ya magwikinyite. Is the devil our country today, not just the cost of fuel but the high cost of living cannot be solved through opportunism, and I have seen our colleagues in Azimio trying to be opportunists. Hindi ya igongona riri atongoria aya magititirithia Akenya gukorwo makinyitia Muthiori kuona ngarama ya muturire ndikugwaga na muthenya umwe kuringana na mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya gibũrũri-inĩ Kimani Ichung'wa mathogora ma maguta matiumanite na thirikari no indi ni thina wa kimabũrũri akenyitwo mbaru ni mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya Senate Aaron Cheruiyot. It is not a Kenyan issue, that is a global issue, and I want to say we shall only solve the question or the problem of the cost of living by working together as our leaders here today are showing us under the able leadership of President William Ruto. Mize tu na niwaambie wananchi wetu kwamba sisi tujikaze na tutie bidii. Mimi najua vile viongozi wengi wamezungumza hapa kwamba taifa letu kwa sasa liko na changamoto la kiuchumi na mambo ni magumu, na ni kweli mambo haiwezi kuwa rahisi. Minister Nyafara Musalia Mudavadi akioneka kwaga gwithemana na uuge uyu na kuria augite ati maundu matigukorwo mari mahuthu no akihoya muingi gukiririria thirikari na kumihe ihinda niguo gwetha kihonia akiuga ati maya maumanite kurumirira mathire maria makorirwo magikombwo ni thirikari hetuku. Not going to be a walk in the park. It will be a long journey, but we shall overcome the challenges and this country is going to be better. Ninawasihi kwamba tuwe kitu kimoja, and let us stand with William Samoei Ruto. He means well for this country. No na kuri uguo mubunge wa Kiharu niwe Ndindi Nyoro na uria uma igongona-ini ngurani mwena wa Nandi augite ati thirikari yao ni igetete gutigirira ni arahura wonjoria wa bũrũri akiuga ati kwa ihinda inini thutha wa kuyukia thirikari wonjoria no arahukite. Ya mafuta ikipanda na gharama ya maisha ikipanda, tujiulize tutapandisha incomes kwa njia gani? Handu-ini ha Muthingi TV ria kwa ni Mwangi wa Murugi.